cyarimo akantu gateye ubwoba. Abarasta nabo rero ikipe ifite igikombe cy'isi cya Macleb. Uwo muri ngara cyawurata cyane. Prediction iremereye. Ariko barabikwiye. Ariko uziye bari kubikubwira ngo ikipe ya mbere ku isi ifite igikombe cy'isi cya Macleb. Ntago ari ngiye. Gutwara igikombe cy'isi ntago ari bigira iya mbere. Iyo prediction yakomeye. Kuri chiffre na indice za FIFA ntago bigira iya mbere. Hanyuma mu rugo ku kiraro bari bakira ikipe ya EVE. Ibitego bibiri ku busa, igitego cya Cole Palmer ndetse nyuma yo kugaruka nawe yo gukira ino ndetse na Malo Gusto nibo batsindiye ikipe ya Chelsea. The Blues Abarasta babona ndi manota 3 ntago bashaka gusohoka muri Big 4. Amanota 28 niyo barayibuje ku mugoroba nibashaka gusohokamo. Ntago bashaka gusohoka muri Big 4 yari intsinzi remereye cyane imbere ya Everton akanye ifite imibare mibi away kako nahoze mbona bakuvuga ko ubimaze imikino 20. Everton ubundi ari maze iminsi ifatira guhanga ikipe yitwa Liverpool atari uko yitsinda kuyipima gusa. Bayishimagaho bitabaho. Ubu imaze imikino 21 muri Premier League yo hanze ikibuga cyayo idatsinda. Ubwo urumva yuko ni imikino myinshi 21 hanze y'ikibuga nta ntsinzi muri Premier League ni imikino myinshi cyane nta statistique nziza kandi ikipe igiye kurikizo Arsenal amerego no kizakira Arsenal kuri ku kibuga cya Hill Dixon. Gusa yari opponent mwiza kuri Chelsea yayimaze imikino 3 muri Premier League ikurikira idatsinda 4 mu marushanwa yose idatsinda agura na Everton ikipe ya David Moyes abakinyi beza abasore ba Iliman Ndiaye abasore ba Jack Grealish abasore ba Gisbari wavunitse kare mu gice cya mbere agasorwa mu kibuga. Yari ikipe nziza cyane opponent mwiza guhura nayo kwa gitsinda amakipe aremereye yari ifite imibare myiza muri mwaka y'imikino. Ariko nyine baje kuza kwitwara neza cyane cyane igice cya mbere cyiza igice cya kabiri kitari cyiza kuri Chelsea. Igice cya mbere cy'igitego cya Cole Palmer niyo nkuru iremereye nkuko Yvonne yaratangiye abivuga gutsinda yaramaze amezi ntekereza ko yaratangiye kubane kora kweruka gukina umupira w'amaguru mu kwa 8 gutyo bakina Crystal Palace nyuma kugira groin injury nyuma yaho akongera akagira n'ikibazo yatsitaye ku rugi agira ikibazo kwino imvune zirakomeza ariko yagarutse mu kibuga agaruka natsinda igitego ku Cole Palmer wavuze nyuma y'umukino ko ataragaruka mu bihe bye byiza kandi urabyumva ntagaragira fitness yuzuye ko Cole Palmer muri mwiza tuzicyo showe tuzikarumwe mu bakinyi beza bahari muri shampiyona mu gihe abari fit aje kuri igitego ikindi Malo Gusto ikindi gitego cyari cya kabiri igitego yatsinze kibi cya kabiri mu mateka y'undi muri Chelsea. Uyu ni umukinnyi watsinze igitego cya mbere nyuma y'imikino 98 yose ndabyibuka ejo bamuhaye jazz igaragaza ko je imikino 100 muri Premier League muri Chelsea hanyuma abakinnyi bagenzi bakajya bamuserereza ngo imikino 100 igitego kimwe gusa no defense ntago ari bibi cyane. Ejo ratsinze igitego cya kabiri mu mateka igitego cya kabiri cyo mu mateka ya Chelsea cyambere yagisinze batsinda Wolves ku bitego 3 ku busa yatsinze igitego cya kabiri rero kibe ni cya kabiri kuri Chelsea. Mu gice cya kabiri Everton igerageza kuba nziza yateye begeze uburyo bwinshi na pota abantu bibuka ya Iliman Ndiaye yashaka guhindura ibintu mu mukino ariko nyine birangiye Chelsea twaye amanota 3 aremere cyane kuri yo kubera yuko yari maze igiti twara neza twagiye tunenga cyane Enzo Maresca udafite game management nziza cyane muri selection niyo cyangwa se burya hitamo abakinnyi za gukoresha yagiye gukina umukino afite imibare ivuga yuko amaze gukora impinduka 119 mu mikino 23 mu bakinyi 11 abanza mu cyangwa muri line up akora no kuvuga ngo nimba akakanya kuri Everton yabanjemo ikipe 11 agahita kuri izindi mpinduka kuri match ikurikiraho hafi kuri buri mukino ekipe ye nka 40% iba yahindutse ubundi 60 hafi kwijana bakora impinzo ndivuga yuko kandi noneho igana hinduka muri department defensive cyane cyane rakoze cyane mu ma defense cyane barabihindura bakoraga impuzo ndakavuga ko byibuza abakinyi 5 muri mikino 23 n'imvuze 5 byibuze barahinduka muri 11 n'umutozo rohindura cyane umuntu akibaza ko afite tara nyinshi ariko none akabona birimo biramukora kuri match ya Leeds yari amakosa y'umutoza guhindura ikipe nka kuri yagatsindwa match nk'iri yamaze kugira performance nziza imbere ya Arsenal n'imbere ya Barcelona baza kunganya na Bournemouth baramaze iminsi badafite imyitwarire myiza mu kibuga ariko ni ekipe tuzi ko yabanje mu 11 beza abari Chelsea nza kwifite abakinyi beza ifite abakinyi beza amwe muri Premier League ba Reece James ba Moise Caicedo ba Enzo Fernandes ba Kukureya bafite ekipe nziza abakinyi nka Estevao talent nkazira gusa baje kuza kugira insinzi nziza iremereye ariko inkuru nyinshi ziba nyuma y'umukino bitewe n'ibyo Enzo Maresca yatangaje nyuma y'umukino yavuze ngo amasaha 48 aherutse ngo niyo masa mabi 48 ngize hano muri Chelsea
aravuga ngo ntabwo rigeze mbona support cyangwa se ugufashwa bihagije kw'abantu. Nigeze avuga abantu baho gusa byagaragaraga yuko asa nk'arimo aravuga ubuyobozi ariko ni imagine directorship abayobozi b'ikipe ya Chelsea. Yavuze ngo sinigeze mbona ubufasha kuva na joininga ikipe ya Chelsea ngo muri aya masaha 48 anayita yuko ngo ariyo masaha mabi kuva yagera muri ikipe ya Chelsea. Ati ngo kubera ko hari abantu batigeze badufasha. Ntabwo yavuze abantu bari niba ari ikibazo kindi kiri special gihari kitari ibyo tubona mu kibuga na decision yafata uko biri n'ubundi umuntu wese uri muri embleme y'ubuzima bwa Chelsea ntabwo asobanura abantu uburyo ugize impressive performance imbere ya Barcelona ibitego 3 ukaza Arsenal ufite abakinnyi 10 ukitwara neza ukikora inota rimwe indi mikino yindi itasiga ikurikiyeho yose ugatakaza. Ntabwo ari ibintu byoroshye gusobanurira abantu. None se uribaza nk'iyo Chelsea reka tuvuge itsinda Bournemouth igatsinda Leeds, ntabwo Chelsea ari kuyobora urutonde rwa champion ubu ngubu. Yari imaze iminsi muri Tetores maze na Arsenal ya match itakaje imikino 2 n'amanota 6. Urumva yari kubisitira ariko ikiri nyuma ya Arsenal yari kuba niburi ku mwanya wa 3 iri kwinganya na 6 amanota. None subwo nguko ibyo bintu wajya kwisobanura gute? Ampris ufite abakinyi bawe wowe rega umutozi abakinyi bafite icyo bisobanura ni decision zafata. There is the reason why he is the manager. Decision afata rero nizo zikwereka ngo esa huno muntu ntabwo yumva ko kuba ari manager bimuburengaza bwo gukora icyo ashaka cyose ariko no mu gihe bigaragara yuko kubera tuma equipe ari byihomba. Ibyo antereme result ibyo ni ibintu byumvikana cyane ko selection niwe cyangwa se uburyo asimbuza abakinnyi n'uburyo ahitamo abakinnyi abanzamo byo bigaragara ko agira amakosa menshi yitwa ko arimo araruhutsa kandi ukabona ko bitari ngombwa kuri match nk'izo ngizo kuri Premier League nimba tugushaka urambwira ngo ufashe Trevor Chalobah akubona igitego kuri match Arsenal match kuri cyo mukuyemo uzanye Benoit Badiashile ugiye none Trevor Chalobah ugiye kumuhengeka kuri 2 Malo Gusto wawe wamwiyimye ibyo mbibonamo amakosa cyane ariko nyuma kuvuga ibi ngibi bakavuga ko hari support adahabwa ari ubufasha adahabwa muri aya masaha 40 mu gihe gishize urumva twabyita nk'iminsi 2 ese nanjye gutekereza ubundi Chelsea iri kwitwara gutya nyine bisa nkaho ibyo bamaze uburyo bakina nkoresha ngo basa nkaho bari satisfied cyangwa se bahagijwe n'uburyo bameze ntago ntekereza ko ntaba nibeshye kubera yuko ne equipe yageze nk'ibyo rusobanuye yagize match nziza kuri Barcelona kuri Arsenal ariko atigira match mbi nka ziriya bikwiye ko kitari serie muri championnat tuzi kari marathon. Nge mbana ari kudasobanukirwa budget equipe nejya pressure isanzwe kuko ya pressure nyine mu busanzwe Chelsea ni ikipe bikombe. Chelsea ni equipe nkuru kuri Garland evura yibona even if byabitameze neza ariko abakinyi ifite n'abakinyi bamaze kugira mentality remereye yuko kuri big games bagomba kurepresenta budget ya Chelsea. N'umutoza nawe rero agomba kuba ari wa muntu uzi neza ko uwo mwambaro wa Chelsea mu minsi yashize urabizi ko sezo abanje mu buryo bwo kwikura igitutu avuze ngo ntago turi ku gikombe ibyo ntimubitubaze ariko niba ugiye ugatwara coupe du monde y'amaklub edition yabo ya mbere ugatsinda ikipe nziza ku magana nka Paris Saint-Germain icyo gikurikiye no kubwira ngo weretse abantu ko muri squad yawe ufite mufite iyo capacity yo kubikora. Ejo bundi rero nuza ukagira imikino uregeza ukagira imikino imwe yindi utsinda kuri Grand Rendez-vous icyo gihe bazatangira kwibaza ngo harya seriousness yawe muri uru rugendo rushoka ko equipe yabasha kugira icyo yakora ihagaze ite. Iyo rero ni ikipe ya Maresca nyine yumva equipe yafatamo decisions nge none nese nangira kwibaza yuko ashobora kuba ikibazo barakitari kuri Enzo Maresca 100% gushaka kwakira hejuru kubera ko iyo uri umutoza yego ibyo byemeza afata nta wabishima twaye tunabirenga igihe kinini n'ubwo buryo tumo turavuga ariko nimba nta support iri hejuru kuva mu miyoborere nimba nta pressure iri hejuru mu miyoborere ashaka n'undi mindset iri mu equipe irimo nka business bashaka byandika dukeka bishaka kuba ari ibyo akaba yenda abakinyi barimo arabakoresha kugira ngo benshi agomba kugerageza uburyo abakinyi bose akabahereza umwanya kugira ngo bagurishwe bikaba ari bifite mu nyungu zo kugira ngo babakore mu bucuruzi abakinyi bose babone game time babashe kubamurika abagurwa bagure abagurisha bagurisha kwa ari transfer twari tubona tukabona ko ari nk'abakinyi bageze igihe cyo gutanga umusaruro abakinyi bigiye kirekire nk'aba Nicolas Jackson urugero rwiza abakinyi twari tubona bagurisha ariko bikakwereka ko Chelsea nta mukiye utagurisha cyangwa ari business nkabona ariko rero ashobora kuba
Enzo Maresca ndi byakoraga biri mu njyana ya Chelsea bo priority cyangwa se ikijya imbere ari ugushaka gukora business cyane mu bakinnyi bayo. None mu minsi yashize bakatarabonye support nkuko yabivuze nimba ko kari biyoboreye ko ndimo ndimagine akanya ntago biratutuma ngo tumenye abo yavuga nimba ari abayobozi cyangwa handi bakaba support batarimo baramuhereza nyine ubufasha bukwiriye kubera ko n'ubundi icyo bashaka ni ukugurisha abakinnyi cyangwa icyo bakurikiye icyo bafitemo intumbero atari ikigihe cyo kuvuga ngo turashaka shampiyona kuko aka kanya kuvuga ngo ntabwo bafite support turuka mu miyoborere ubundi ikinyo cyanyacyo cyo kuba ufite support turutse mu bayobozi turutse hejuru kuko umutoza watakaje imikino nk'iyo ngiyo iri kurusha mu gihe agaragara ko ari muri course y'igikombe cya shampiyona ubundi support itiza akabona na pressure turutse mu akamubwira byagenze bite kutakaje match nk'ingiyi byagenze bite ko tubona murimo muratakaza umurongo kandi muri dushaka igikombe cya shampiyona ariko nimba icyo gihe kigeze akabona nta muntu ubyitayeho ubwo Enzo Maresca ashatse yatakaza indi match ikurikiyeho ejo asa nk'uguzutse akongera agatakaza indi nta kibazo nta support iri hejuru nta na pressure iri hejuru asa n'umuntu uri gukora ibyo gikomeye cyane iki ni ikibazo gikomeye cyane gigomba gutungwa muri kuri ba Todd Boehly n'abari abayoboranye kurusha uko n'umutoza yamushyira kubera ko umutoza ashobora kuba ariyo umwuka nyine uri mu ikipe nta pressure ihari nubwo utakageza amakosa ye so rero ntekereza ko ari umurengeranye nabitekereza gusa tureba ibizagenda ko biva hejuru gusa tureba ibindi bizagenda bitutumba kubera ko byose ni ikibazo cy'igihe bizagenda bibyara ibindi tumenye nimba Chelsea ikibazo ni ikihe ni mu miyoborere koko nibo batarimo baramuha support ariko icyo wavuga cyo muri make nuko iyi ngeri insinzi iremere kandi nziza kuri Chelsea gutsinda Everton ibitego 2-0 ari n'insinzi byibuze ituma igaruka mu murongo tutakita ngo no kurwana igikombe no bwakiri kare no kureba aho bigana kwa ko Chelsea akanya tweretse yuko ibyaye no kubigenza gake ntabwo atayizira nka kanyaje muri course y'igikombe nabo akizira ngo cyane kuko nujya kureba harimo amanota no kubibara bibaye harimo 8 barushwa n'ikipe ya mbere ubundi byagashobotse kuri Premier League mbona bisa nkaho ibintu byose biri open Arsenal ameze kutugaragaza ko nubwo ari ikipe muri league na ekipe akakanya ntago inindi yose iri seriyaza kayihanganira ku gikombe bagakusa ngo ikibazo ni yihiri tayari ni Man City ni Chelsea ni yihiri tayari nibyo kureba rero kubera ko Chelsea byatweretse mu minsi yashize byo nuko ntabwo ayirambiriza amaboko ntabwo yarambirizaho amaboko ngaye nkuko rero ubwo baraye ku mwanya wa kane n'amanota 28 ubwo mu gihe Crystal Palace itarakina kuri uyu munsi kuko iza kutuza kubigarukaho haza gukina ikipe ya Manchester City ifite yo amanota 25 undi mukino ku mugoroba hari umuntu uvuze muri comment sorry gato ngo Eddie wabyumvise nabi ahubwo aya masaha 48 yavugaga nge numva ko ari igitutu cy'abafana yahuye nacyo uko baramututse amagambo yakoresheje we witwa Isi ya None TV ntabwo ari abafana okay nawe usemeje nakubera ko twese turimo ntabwo ugeze mentioning abana bari bo ushaka gukeka gutyo wenda ka afite rezo naye ngakeka ubuyobozi cyangwa undi muntu wari wese ariko abafana yego baramutse muri aya masaha ariko support yavuze ngo mu magambo yavuze ngo since I joined the club because many people didn't support us since I joined the club the last 48 hours has been the worst 48 hours uvuga ngo kuva nagera mu ekipe amasaha 48 ashize yabaye amabi ya mbere kuva nagera muri ikipe kubera ko abantu benshi ntibigeze badusapotinga cyangwa se badufasha ntabwo ntekereza yuko Enzo Maresca nk'umutoza utoza muri Premier League ategereje ko support abona cyangwa ari mararekana mu itangazamakuru ari abafana nyerekeza ko abafana yaba mentioning abafana yaba mentioning ntabwo ari ikintu kidasanzwe Pep Guardiola tubona avuga ikipe ya avuga Manchester avuga ati abafana ntabwo ari kwitabira bihagije ati ntabwo barimo baradohereza umuhate uhagije arabirekana amatara bibyumva ntekereza ko abo bantu niyo mpamvu nahise nshaka gutekereza ko ari ubuyobozi gusa anyways ntabwo tuzi aho arimo aratunga itoroshye ibyo ngibyo kuri The Blues hanyuma ikipe ya Liverpool nayo yari imaze iminsi itabona insinzi Anfield Road ku mugoroba bari bakiri ikipe ya Brighton irimo iragenda iza gake gake ndavuga Liverpool Anfield Road rero baje kwabonera insinzi y'ibitego 2-0 ibitego 2 bya Hugo Ekitike wabahaye insinzi cyangwa se batsinze ibi bitego byombi muri uyu mukino ariko muri uyu mukino mu gitego cya kabiri cya Ekitike harimo assist ya Monsara umaze kuzuza uruhare mu bitego 277 mu ikipe ya Liverpool aho yatsinze ibitego 188 ndetse na assist 89 muri rusange akaba rero muri Premier League nawe abashije kuba
yagera kuri iyo record nyuma ya Wayne Rooney wabikoze mu ikipe ya Manchester United ubwo nawe yagiraga uruhare rw'ibitego 276 amuciyeho rero arengejeho igitego kimwe kuko icyo gihe ndavuga Wayne Rooney Papa Kai yari yatsinze ibitego 183 ndetse na assist 94 muri rusange akaba rero ubwo Monsala nawe akomeje gushyiraho iyo record nubwo atabanye neza n'umutoza we ubwo wenda nabyo taza kubikomuzaho mu gihe kandi yuko Hugo Ekitike nawe mu gitego yatsinze cyambere cyabonetse mu munota wa mbere nawe ari igitego cyambere atsinze rero cyihuse cyangwa se ku munota ufungura umukino nyuma ya Naby Keita nawe wari warabikoze kuri ikipe ya Liverpool atsinda mu masegonda 15 cyo byari muri 2019 bakina n'ikipe ya Huddersfield Town. Ikipe ya Liverpool gake Edi imagenda izamuka ku rutonde rw'agateganyo shampiyona y'Abongereza cyane intsinzi remereye cyane ku ikipe ya Liverpool na Mohamed Salah n'ikipe muri rusange kubera ko ni ikipe itari mu bihe byoroshye mu minsi yashize hari umwuka mubi nk'ikimwero gishize twavugaga ibindi kuri Liverpool twaganiraga inkuru mbi twaganiraga umubano mubi wa Salah n'umutoza twaganiraga ibintu byinshi byabaye muri iki kimwero cyose izo drama zose ariko nyuma yuko kwa gatanu bagiranye ibiganiro yemeje yuko Salah agaruka muri squad y'ikipe nyuma yuko banze kujyana nawe mu gihugu cy'Ubutaliyani bakina na Inter de Milan batsinze ariko match yari yagarutse abanza kuri bench uko ndi maze iminsi gusa nyuma y'ikibazo nka match ya kane muri Premier League nyangabanje kuri bench yego match ya kane ikurikiranya gusa nyine nyuma yaje kwinjiramo mu kibuga asimbuye kubera 24 na 5 gutyo asimbuye nyuma y'imvune ya Joe Gomez yego yaje kwinjira mu kibuga asimbuye aza kuza kujya mu kibuga gira na match nakita kiraho ntago ari mbi cyane ntabwo ari na nziza cyane kubera ko impamvu mbyita gutyo no ko umukino ufite ubushobozi bwo gusohoka mu kibuga afite assist ebyiri cyangwa igitego kuko minota ya nyuma cyane ya nyuma ya 90 n'inyongera yishe uburyo bubiri buremereye ari umupira yarebaga n'izamu yahawe na Kies agomba kuba yatsinze byibuze cyane n'igitego Saramuza asanze atsinda harimo yatanze nabi kuri Van Dijk nabwo yagomba kuba yatanze assist nekereza yuko yagomba kuba asose mu mukino afite ibirenze assist imwe yabonye gusa none katanze dushima assist yabonye kubera ko ni umupira uvuye muri corner atsinze igitego cya Ekitike cyiza cyane n'umutwe ahita agira imibare uruvuze bone mu kimaze kugira uruhare mu bitego byinshi mu ikipe imwe muri Premier League yaciye kuri Rooney yagize uruhare rw'ibitego 277 yaciye kuri nigiho igitego kimwe 188 ahubwo 277 ubwo rero Salah akakanya uturi kuvugana angira ngo aranadushyiriraho ifoto Naomi atwereke abantu uko bakurikirana ubaka kanya muri Premier League amaze kugira uruhare rw'ibitego byinshi yego amaze kugira uruhare muri agahigo wagiye kera gusa nyine muri make nge mpereye kuri agahigo wenda umuyana bishingiraho mu byamaze gukora Mohamed Salah ntekiza ikiri gihe cyanyacyo cyangwa ndi yazasohoka tuzatangira kumushyira mu majwi y'abakinyi y'umukinyi apana abakinyi nge nagrovanga abakinyi beza abonye nshaka ko tuzagera mu biganiro byo kuvuga ngo niyo mukinyi mwiza muri Premier League mateka ye kubera yuko ushaka kuvuga Thierry Henry turabyumva hari abamufata nka God ushaka kuvuga Frank Lampard ushaka kuvuga ba Alan Shearer ushaka kuvuga ba Cristiano Ronaldo ushaka kuvuga ba Kevin De Bruyne n'abamuvuga abavuga Aguero habavuga amazina menshi atandukanye ariko Mohamed Salah icyo atandukanye na bose burasa wagiye umuvuga avuga impamvu yiwe kandi ukumva irumvikana ariko ugeze kuri Mohamed Salah ikintu afite tutigeze tubara ku mukinnyi wese muri Premier League sezo 8 ayimazemo sezo 8 zikurikirana ajyurane mu bitego 25 goals and assist cyangwa se ibitego n'imipira veme ibitego hejuru ya kuzamura buri sezo muri sezo 8 atsinze ibitego 18 kuzamura muri sezo yose uyu no mukinyi w'umuwinga ukoze ibyo bintu byikurikirana ntabwo turabona umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo muri Premier League iyo consistency ntisanzwe ukora ibyo bintu afite Premier League 3 ebyiri nk'izo Thierry Henry afite wenda Ronaldo n'umurusha afite 3 ariko uburyo akoze ibyo bintu inshuro zikurikiranya ntekereza ko nasoka muri Premier League sasa ikiganiro cyo kuvuga ngo Mohamed Salah ni umukinnyi mwiza w'amateka ya Premier League aka kanya ushaka kubivuga wenda nge ndumva bifite rezo ariko none ukabishidikanya ko ugendera mu ndi mukinnyi wese urya bikozemo yenda ukavuga ngo Ronaldo ku myaka yatangiye gufata Premier League
ku bitugu bye afite imyaka mike cyane atwara Premier League 3 arisiza 2003 2007 agize zidasanzwe atwara ibikombe 3 mu kiyoza ashaka gutwara atwara Ballon d'Or muri iyi shampiyona ukajya kuri Serie A nuri ukareba Premier League ebyiri atwaye ukareba we cyane binashingira uburyo akinaga ukavuga ngo ni rutayizamu atangiye gukina ukagira ngo ni umuwinga ko uburyo acengaga cyane ugasana buri wese aranshira ugifite agahigo wo kuba aratsinze ibitego byinshi muri Premier League hejuru ko yasezeyemo 2006 nyine buri wese agira umuvugo buryo butandukanye Kevin De Bruyne mu cyo yatanze assist zidasanzwe agohereje Man City Premier League nyine buri wese agira uburyo umusobanura ko Sara nge mboni consistency cyangwa se uguhoza mu myaka myinshi bimugira umukisha ko ari mwiza amateka imyaka 8 ni myiza yakoze byinshi ariko ikintu cyatandukana ku byo ngibyo wasobanuraga afitemo Premier League zingahe abangaba bandi ebyiri burya mu myaka 8 hari abagize 3 enye nabwo imyaka ingahe iri munsi yiyo bibita bigabanuka gusa Mo Salah icyo tudashidikanyaho niwe mukinnyi mwiza w'umunyafrika muri Premier League across big 5 European League nge namara nk'umukinnyi mwiza w'umunyafrika muri ino myaka basonde muri modern yaza kuri donc yajya kuri table nk'iyo ba Samuel Eto'o bariho na ba Didier Drogba iyo table nawe ayiriho ari muri abo ngabo urebye atwaye Premier League nyinshi bavuga ati Ryan Giggs ikibijyana urumva Premier League kuba ngo umukinnyi niwe mwiza wa Premier League hagomba no kwibaza ngo atwemo Premier League zingahe kuko ushobora kugira iyo mibare myiza wayigira wenda video romanda byumva ariko hano ntiwagize ko ubwo bwizo waragize byanegera na performance ya equipe yawe muri iyo myaka muri rusange n'ibyo watwaye yes kuko nano ikigira umukinnyi mwiza nyine kimutandukanye n'abandi kuri Giggs we n'undi yari umukinnyi mwiza kuko n'ufite assist nyinshi muri shampiyona no mu winga mwe yabindi deba gusyo nemeza ko niwe mukinnyi mwiza w'umunyafrika muri izi shampiyona zo kumugabane baraziremereye ikintu cyabuzemo muri ibyo bintu byose kuba nta Ballon d'Or yatwaye byasobanurwa ukundi ariko Mo Salah Ballon d'Or yego Ballon d'Or ngebura ntago nayigira nindi valeur ajoutée nindi valeur ajoutée ariko nawe urayisi wowe kuri gihe ugiye yemera ko bayitanze Serie A afite Ballon d'Or wowe ugiye yemera bayitanze umvise nima ndavuga ese na Ballon d'Or uzi wari kuvuga ati nta nimwe rigirahurizwaho n'abantu oya zirahari izo umashya atwara Ballon d'Or ukavuga ati wi kibuza icyo kinini ukavuga ati arayikwiriye ariko Ballon d'Or ziri controversial nizo nyinshi aho iki ni igihembo gitangwa kubera opinion z'abantu runaka n'indi mpamvu wenda n'izindi mpamvu ziri inyuma tutajya gusobanura n'aba ngaba ni manga n'ubundi nta n'uyifitemo anayitwaye muri aba ngaba bose ntawe yitwayemo muri Premier League muri aba ngaba turi kubona ku rutonde nyine uko bagiye bagira uruhare mu bitego muri Premier League muri andi twavuze mu majwi ni Cristiano Ronaldo nyine ubwo ugiye kureba ugiye gutoranya umukinnyi mwiza ngewe ndi kuvuga ngo ugiye gutanga icyo gihembo cy'umukinnyi mwiza wa Premier League kugeza ubu ngubu muri iyo myaka n'aba legendary bose n'ibyo bakoze hazamo izindi factor nyinshi gusa icyo nemera abantu baratubwira muri comment ninde mukinnyi mwiza wabonye mu mateka ya Premier League icyo nemera cyo ku mugabane wa Afurika umukinnyi mwiza dufite within 5 years ukoze wayikinye muri Premier League Mo Salah nibaza ko n'aba bandi ba Eto'o na ba Didier Drogba ntawe yaciye magaye gato ahubwo Drogba ni waza muri nawe ntiyamurusha nta waca kuri Salah n'abaje Joko nta mucyaka nta mibare rwose bafite aho yakwicara naho baba ari haba harimo intera nini ifatika cyane gusa yari match nza kuri Liverpool ikintu cyo nemera cyo kugaruka kwa Mo Salah kumugara muri squad byagabanyije tension binagendanye nuko equipe imaze imikino 2 itsinda bura gukura amanota kuri Inter domina muri Champions League iriya ni performance ibire impressive ariko inanatanga n'indi message kuza ukitwa neza imbere ya Brighton Anfield tuma twimaze kubona ejo bundi miss hashize Leeds hashobora kuza ikipe kazi gahakubaganira nuko ngo biragaragaza ko nibura umwuka mwezongeye kugaruka kandi ikindi buri niba nabibonye aba legendary benshi abonaga babakinga Mo Salah bamubakinga akavuga bati yego nibyo suje gufatwa nka scapegoat wase equipe irimo kuko n'umutoza nawe afite ibyo byinshi yabazwa bigenye n'amakosa arimo gukora ndetse na management addressing room ye bakavuga bati rero ntago Mo Salah umuntu no kuza kwikorezwa urusyo n'ibibazo equipe byose ifite kugaruka ko rero navuga ko habayemo kureba kure haba ku mutoza Arne Slot ariko ibintu n'ibintu byanabaye nda yanagize Mose cyane marasezera abafana ko akagiye kutajya muri AFCON niyo match hanyuma ariko ngiye muri rusange Liverpool magambo make navuga ko ari nayo match nziza mbonye muri mwaka w'imikino igize kubera yuko burya yatsinze mu rye defendagamo Brighton ni equipe nziza abantu bitonde no umutoza
wayo yari yabanje kuri bench abakinnyi nka Kaoru Mitoma, umunyagereki Kustulas, uyu musore ufite n'ibitego byinshi muri yo Daniel Beck. Baje bagira match nziza, mediane nziza, imidefendere myiza, ariko nakiza ko yari intsinzi ya Ekitike ejo ko atsinze ibitego bibiri. Uyu ni rutayizamu wa Future Ekitike. Amagambo make sorry, navuga ko Ekitike amerwe no ko ari projet y'igihe kirekire. Uyu ni umukinnyi ufite potential cyangwa se ibintu byose byuze by'umutayizamu yagira, umukinnyi uzi gushotera kure, umukinnyi ntekereza ko ubundi icyo ari gukora nicyo Isaac agomba kuba ari gukora muri equipe, umukinnyi ushaka gufata umupira akawujyana kure, akakora ama link up, akawuvana inyuma akawuzamukana, akadribble aciye ku ruhande rw'ibumoso, agakirana bagenzi be, azi gutsindisha umutwe, azi gutsinda ahantu hose nyuma ya box, afite karite tekinike nayo irimo yuzuyemo cyane na finishing nziza, ibyemezo byiza, akongeraho na selfishness cyangwa se uburyo yumva imbere y'izamu. Ni umukino udatinya kubona Sarari hari hirya akamenya umupira akitsindira. Biragaragara kuri ya story yo muri Stade Hans bavuga yuko we n'umutoza David Giyo yarafite imyaka 17 yamuzanye kwitoza n'ikipe ya mbere, aramubwira ngo kwa kundi bazana umwana muri Zav team akamuzana muri first team akitozanya muri weekend, ntibamuhitamo kujya gukina muri championnat, ahita asaba meeting n'umutoza aramubwira ngo gute ngewe washakaga umwanya wo gukina muri bane numvaga nitwaye neza, ntabwo nabonye umwanya muri Stade Reims, nagomba kuza kubanza, nagomba kuza muri squad. Icyo gihe yaravuze ngo uyu ni umwana wiyizerera muri tara yiwe kandi aranabigaragaza. Ni umusore rero ngende bitangiye kunenkekeye ko Isaac nakomeza kwitwara gutya dushaka kubona Isaac future yanze muri Liverpool, kubera yuko umva impamvu mbara amasegonda 30 nuko impamvu ndabyemera, ariko ubundi hari umwanya hari imyanya ibiri idatushwaho. Iyo umukiye kwitwara ndetse ntabwo umutushaho izamu na rutayizamu. Arategeze kuzana David Raya, aravuga ngo nshaka kuzajya mbahinduranya, byaranze rotating kubera ko David Raya yitwara neza, ntabwo umunyezamu mwiza umuhindura rutayizamu nuko nguko. Mu gihe Kitike agomba gutsinda ibitego gutyo byarimo yitwaramo undi bikanga Isaac agomba kwanga kubera indi bibazo bindi. Ni umukinnyi mwiza, ntabwo mbyirenganyije. Bizarangira umwe arikuwe cyangwa buri ajya akina ari uko abonye umwanya, birangiye nyine umwe future yanze muri Liverpool. Ntabwo se ushaka kuba successful cyari reka nashaka undi buryo bakinisha. Icyo mbona ikiza cya Ekitike afite niyo versatility, buri ra myanya y'itatu yose imbere bashobora kuyikina. Icyo rero cyamufasha, ntabwo abura umwanya, icyo ntabwo abura umwanya. Wenda ubwo byasaba ko Isaac akora mu bundi buryo budasanzwe, ariko ukora none ntabwo ari cyo kutegereza yuko atangira kunanirwa gutsinda ibitego cyangwa agira imvune. Kimwe nuko ashobora gucishwa regana hari ahakutiga kupona, nabyo birashoboka. None se umumosa rugiye kugira ntagiye gutanga indi space ari imbere se. Ubwo nijya kuri Liverpool boy bindi byibazwagaho ni kuri Monsala tise yaba ariyo match ya nyuma bitewe n'ibibazo byari byabaye imbere yasezeye, agiye muri AFCON mu ikipe y'igihugu ya Misiri, ariko byitezwe ko n'ubundi nyuma y'ukwezi azasubira mu ikipe ye ya Liverpool. Baje avuga ati ni gute umutoza nanyicaza yaba no match ntekeza ko nakabentseza amafana banje. Umutoza Slot avuga ko bamubaza kuri ibi navuga ati ngewe ntacyo mbona, nta byacitse mbona, nta kibazo mbona cyo gukemura gihari. Ati ikindi kandi kuri ngewe Mohamed Salah ni umukinnyi nk'undi mukinnyi wari wese hano muri Liverpool. Ikindi kandi yavuze ko ati ndabona nta nicyo kubivugaho nyuma y'ibyabaye, cyangwa se ntacyo kuvuga nyuma y'ibyabaye ku mukino wa Leeds. Cyagiye ubwo Mohamed aravuga ngo nta kibazo mfite cyo gukemura, ko nta kibazo mbona cyo gukemura kiranga. Bavuga Salah nk'ari ikibazo gihari kandi uko biri biganashaka byarabaye byiza. Gusa rero ntabwo tuzi nimba ibiganiro bagiranye byo kumvikana yuko azasohoka mu kwa mbere. Ati ni umukinnyi nk'undi wari wese hano. Ntabwo Salah umukinnyi nk'undi wari wese. Niko yavuze rero babwitane Slot. Ngizo rero ni ikipe ya Liverpool nayo yarayibonye amanota 3 undi mukino ku mugoroba. Kangahe? Wa gatandatu kibe Liverpool yego amanota 26 yihute sibi ya gatatu ifite amanota 23 Germany ya karindwi. Nubango Chelsea irusha amanota 2 iri ku mwanya wa 4 top 4 irashoka kuri ejo Chelsea yanganyaga amanota nuko yakinye umukino Man itarakina yanganyaga amanota na Man yo Man ikinye nibwo banganyije nyine oya batarakina bose umukino musa 13 bananganyaga no Man itsinze bahita bakongera bakanganya. Premier League kwihuta cyane. Urabona ko amakipe yongeye yarindanye ku kwezi kwa 12 kuraza kudesida. Harimo imikino nawe sendeba nka fixtures Arsenal kugeza mu kwa mbere ku itariki 8 harimo imikino 6 n'atari 7.
imikino ni myinshi ngo ku kwezi kwa 12 kwa desida byinshi icyo gihe kibi muri Premier League nibwo utakariza shampiyona nibwo uba mubi nibwo uba mwiza nibwo ibintu bihinduka bigahindura isura ngaye guko rero ubwo undi mukino Burnley nayo biri guhomba cyane kuko nayo ku mugoroba ku kibuga cyayo yaraye igaritswe kuko ni ikipe ya Burnley kuri ubu ngubu nayo iri mu murongo utukura ku mwanya wa 19 n'amanota 10 gusa mu mikino 16 baraye rero nabo bananiwe kwitwara neza mu rugo hatsindwa n'ikipe ya Fulham ibitego 3 ku bitego 2 niyo mikino yashyirwaga ku mugoroba muri shampiyona y'igihugu cy'Abongereza iza gukomeza kuri uyu mugoroba guhera ku isaha 10 z'umugoroba Crystal Palace irakira ikipe ya Manchester City nishaka gukora ikosa nishaka kumeza gushyiramo kwemera ko hajyamo ikinyuranyo hagati yabo n'ikipe ya Arsenal mu gihe kandi ikipe ya Crystal Palace nayo ishaka kugaruka ku mwanya wa 4 Chelsea yarayo kukiramutse itsinze ku mugoroba yagaruka ku mwanya wa 4 Chelsea yarayo kiri yego harimo abiri cyane harimo abiri gusa ikipe icyo turi kuvanyira Premier League kandi vundo ari hasi hejuru akifite match ikomeye ifite match ikomeye na City nayo idashaka ko Arsenal yongera ikinyuranyo ubu hari Palace igibashamo City nimba ifite gahunda yo ya shampiyona igomba kubyekana kuri match nk'iko Arsenal tweretse yuko ubundi nsinzi nk'iriya nizo wibuka mu kwa 5 cyagiye batanga shampiyona wayibonye nk'iri yiremereye Man City nayo kudakora ikosa uburyo yatsindamo bwose bwa buri ugly cyangwa se bobi igomba gushaka 3 nimba ko kuri tayari gukubana na Arsenal kora kwenda gusigara gusa ni match ikomeye cyane Tyneside Derby match ya Sunderland ya Newcastle match yerukaga kuba 2015-2016 kubera ko nibwo Sunderland yari muri Premier League akini derby bizwi cyane amateka imirwano ibi habari muri mirwano match yo kureba saa 10 nayo Nottingham Forest barakira ikipe ya Tottenham Hotspur mu gihe West Ham United baza kwakira ikipe ya Aston Villa hanyuma kandi Brentford saa 12:30 barabakira ikipe ya Leeds Man bimaze kubimenyera kikina ku wa mbere ku munsi w'ejo bazabakira ikipe ya Bournemouth turagaruka mu kanya